Hello viewers, welcome back to Unhas Daily. I'm Wildan Dinusalam as your anchor, live reporting from our main studio of Unhas TV. We aim to provide you the real news, taken seriously by our reporters from representative yet credible sources. And I will be with you today for a few minutes, delivering 3 news. Well, let's begin the news today. Towards the 2024 general election, the Indonesian Rectors Forum makes a declaration on safe and peaceful elections in order to maintain unity and completeness within the framework of the United States of the Republic of Indonesia. This declaration was read directly by the chairman of the Indonesian Rectors Forum, Professor Dr. Nur Hasan MKes. Here is more information just for you. One of the agenda for the Indonesian Rectors Forum meeting held at Hasanuddin University on 2nd to 4th February 2024 was election declaration. This declaration was delivered on 3rd February at the Unhas and Convention Hotel and read directly by the chairman of the Indonesian Rectors Forum, Professor Dr. Nur Hasan MKes, accompanied by several rectors from various universities of Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Pemilu Aman dan Damai Forum Rektor Indonesia Makassar 3 Februari 2024 dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Forum Rektor Indonesia menyerukan: 1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk mensukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai. 2. Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi. 3. Bersama-sama menangkal berita hoax dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya pemilu 2024. 4. Warga negara yang mempunyai hak pilih agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak golput. Kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang. 5. Kampus bukan tempat memecah belah. Sebaliknya, kampus menjaga kondusivitas dan turut memberikan edukasi kepada kaum bangsa demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, aman, dan damai. Makassar, 3 Februari 2024, tertanda Forum Rektor Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is expected that the election declaration will create a secure and peaceful election. Viewers, Deputy Chief Police of the Republic of Indonesia came directly to South Sulawesi to hand over police scholarships to students of Universitas Hasanuddin and Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Here is the news in detail. Delivery of police scholarships to students of Unhas and UIN Alauddin, Makassar, held at the Unhas Hotel on 7th February 2024. In this event, the rector of Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, and Director of UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Andes Hamdan Johanis MA PhD. In the welcome of the Director of UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Andes Hamdan Johanis MA PhD expressed his hope that the Deputy Police can also visit UIN Alauddin Makassar. Meanwhile, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, as Director of Universitas Hasanuddin, said in his speech that no students are allowed to stop their education considering the cost, because scholarship opportunities are open everywhere. Deputy Chief of State Police of the Republic of Indonesia, Commissioner General of Police, Dr. Andes Agus Andrianto, directly delivered police scholarships to students from Universitas Hasanuddin
and UIN Alauddin Makassar. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sulawesi Selatan, ini ada acara penyerahan beasiswa yang diinisiasi oleh Pak Kapolda bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk membantu adik-adik yang belum menerima beasiswa, kan masih kurang itu, yang Kartu Indonesia Pintar itu kan yang beasiswanya masih kurang. Jadi Pak Kapolda menginisiasi untuk memberikan bantuan beasiswa kepada 40 mahasiswa dari UIN, kemudian 80 dari Universitas Hasanuddin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan membantu adik-adik kita untuk yang kurang beruntung sehingga bisa memiliki kesempatan dan mereka lebih tenang menjalani proses belajar di dua universitas yang ada. Belajar yang sungguh-sungguh karena masa depan bangsa ini sangat tergantung kepada mereka. Kalau tidak salah dukungan dana 1 juta setiap bulan, 8 juta ya. Siap. Selama 8 bulan. Mudah-mudahan ini akan berlanjut dan bisa lebih banyak lagi yang bisa terbantu. Commissioner General of Police Dr. Andes Agus Andrianto expressed his great expectations for all students to continue studying, as well as they will continue to lead this nation in the future. Universitas Hasanuddin has submitted a request to the related parties to ensure the return of operations of the Teman Bus Mamina Sata for the Makassar Route Mall Panakukang to Engineering Campus after the withdrawal circular by the Ministry of Transportation. Universitas Hasanuddin taking proactive steps by submitting a request to the Ministry of Transportation, in this case, the Directorate General of Land Transportation, to ensure the return of operations of the Teman Bus Mamina Sata for the Makassar Route. To be exact, Mall Panakukang to Campus Engineering Unhas Goa. This request highlights urgency and importance of the rail public transportation in supporting accessibility of education and community mobility, particularly the Unhas academic activity. This request from Unhas appeared after the circular withdrawal by the Ministry of Transportation regarding the operations of Teman Bus Mamina Sata, Corridors 3 and 4 as of 1st January 2024. Termination of this public transport service due to the Ministry of Transportation reducing the cost of the Teman Bus subsidy. This policy was decided by Consideration Ministry of Transportation budget in the year 2024. The Ministry of Transportation is only able to provide subsidies for Teman Bus Trans Mamina Sata in only 2 corridors. Professor Dr. Insinyur Jamaldin Jampa, MSc, as rector of Unhas, has held a meeting with the Ministry of Transportation, and through those meetings, the Ministry of Transportation asked Unhas to make an academic study on the request that Teman Bus operations on Corridor 4 remain continued. Further, this study will be submitted to the acting governor of South Sulawesi, who then the governor will letter to the Director General of Land Transportation as Mamina Sata bus operator. Kita berharap koridor 4 ini nanti akan dibuka kembali untuk kemudian mengurangi subsidi yang besar, jadi barangkali mungkin jumlahnya tidak mesti sama dengan yang lalu, ya. Barangkali mungkin jumlahnya nanti katakanlah mungkin akan lebih banyak dikonsentrasikan di jam-jam tertentu, misalnya di jam pagi, ya, kemudian siang, ya, kemudian katakanlah mungkin sore. Nah, jadi tidak perlu reguler seperti yang dulu lagi, yang mungkin setiap 10 menit, setiap 15 menit ada, sehingga kita tidak perlu armada yang banyak. Nah, jadi bisa saja mungkin armada yang ada sekarang ini yang melayani koridor 1-2 yang kemudian bisa dialihkan sebagian, ya, untuk melayani koridor 4 ini, begitu. Nah, itu opsi pertama. Opsi kedua, kita juga lagi memikirkan bagaimana kalau misalnya sistemnya berlangganan. Sistem berlangganan itu bahwa mahasiswa ataupun juga siapapun juga masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa daripada publik transport nanti ini di koridor 4 ataupun juga mungkin di koridor yang lainnya bisa berlangganan selama 1 bulan. Ya kan? Ya, kalau sudah berlangganan selama 1 bulan kan berarti udah pasti. Mau ada penumpangnya tidak ada penumpangnya, udah ada pemasukan yang pasti begitu. Nah, dan kemudian ini saya kira akan sangat menguntungkan kedua belah pihak.
Nah, kalau kita berlangganan 1 bulan itu kan lebih murah lagi dibanding kalau misalnya kita harus membayar tiap hari. Kemudian di sisi lain juga itu akan sangat-sangat memberikan katakanlah mungkin kontribusi ya dalam hal ini pembayaran ya untuk kemudian mengatasi atau untuk kemudian mengurangi subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dua-duanya dapat. Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMPil, as Deputy Rector for Partnership, Innovation, Entrepreneurship, and Business Unhas, said that the availability of reliable public transportation, such as Teman Bus Maminasata, is very important in supporting mobility of students and surrounding communities. With the return of operations, this Teman Bus, Unhas hope to ensure better accessibility for Unhas students to campus. With the return of operations of Teman Bus Maminasata, can provide easy public transportation that allows access to various important services and facilities, such as education centers, shopping centers, and workplaces. This improves the quality of community as a whole by sangat menyayangkan kalau memang kejadian yang bukan kalau memang karena sudah terjadi bahwa diberhentikannya rute 3 dan khususnya rute 4 kampus teknik Goa ke MP ya, Mall Panakukang, dan di situ kami tentu gelisah dengan diberhentikannya rute ini karena sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat di sekitar situ. By providing more access exposure to resources and opportunities, Professor Sakti Aji Adi Sasmita, who is on the academic study team, also said that Unhas requested the return of operations of Teman Bus Maminasata based on survey results and data showing that most of the students rely on public transportation to reach campus. Because they do not own a vehicle and transportation costs more affordable in general. The availability of the Maminasata bus highly influences students' academic participation and also provides a positive social and economic impact for the surrounding communities, including drivers and street vendors. Therefore, Unhas believe that the return of its transportation service will be very beneficial for mobility and quality student life and society as a whole. Hanya dalam jangka waktu 3 hari kami sudah merumuskan atau membuat summary dari hasil kajian kami untuk bagaimana kita membuat beberapa analisis khususnya bahwa angkutan bus, khususnya teman bus ini sangat-sangat kami butuhkan, khususnya warga Unhas, ya, dosen, tendik, dan mahasiswa. Dan tentu saja kalau ini kembali beroperasi, maka tidak tertutup kemungkinan masyarakat pun meminati angkutan ini. Nah, apa yang sudah kita lakukan banyak ketika itu, kami berdiskusi kecil-kecilan, setelah itu kami memutuskan FGD sehari, dan pada hari tersebut kami juga membuat satu survei kepada pengguna, khususnya dosen, teknik, dan mahasiswa. Kita ingin melihat bahwa pada tahun 2004 ini seberapa besar minat mereka betul-betul secara real yang membutuhkan angkutan massal ini. Dan itu kita bandingkan dengan hasil studi kami pada tahun 2014, ketika itu kampus Unhas Goa baru beroperasi selama 2 tahun dan kita pun melakukan kajian terhadap kebutuhan moda angkutan umum, dan hasilnya sangat signifikan bahwa warga kampus betul-betul membutuhkan angkutan ini. Professor Sumarni, as head of the Unhas academic study team, explained that the findings of this academic study provide a deep understanding of the urgency of the return of operations of Teman Bus Maminasata for the Makassar-Goa route. Therefore, steps to ensure operational continuity and safety is getting way more important. That was the news of truth and accuracy from Unhas Daily Team. We're hoping everyone is in good condition and also hoping you have a great day ahead. I'm Wildan Salam with the other working team. See you and goodbye.